Alo Faattai. Mo mo Faatalo Faatu pa ia male malu tato tunu nei foi tu la le aso. Ia. Amata mai maunga mawalunga ia se yo la vai se o pito titi mo le atu Faattai mal fa malo Faatoto. Iu tato felo ai foi lumo nei vaenga. Ia ona onisi foi o fufuanga mal fa moe moe. Ina ia fa manino ni mataupu e ona sila fia tato tunu. Faafetai fo'i le au fa'asalau whana mātou whiloa. Ia, vi ia le atua ilona alofa malona anga lei. Ai, o le a o amatatuia ua whio mai le Faatonu ia e masfo le kiuleita. E mwhaina sosoan mai le nemta apu tū ngā e fia whaatatala noa ina. Ia, ona o ia ilona sila fia malona poto māsani. I le vaenga leo o fia tautarangia nei. Mo le sila fia. O le aso lima o le masina nei o le amatanga o le masina nei o Iulai. Na angia I lunga le ea ma upenga tapa ilangi e me se foi o newspaper. Se whaalinga mai le taitai o le itua ngai. I se whaasea e winga I le whaongaina o satelite. O loo a mata nei o na whaapiina ma whaonga mo le whaongaina I Aoga. Ia o lea popolenga. Ia ua le mawhai eo na nofo foi le matanga luenga o Aoga ma Taaloga ma Aganuu. Ia e au lava foi o na sila fia o tātou tunu. Le isanga tū maupea lea whapopolenga. Ia ma avea ma awala e tutupu na isi whaafitauli. Ia o le la ua mawail nei avanoa. Ia e fio mai le fionga ia Gisa Fuatai. Ia e fsosani mai foi se vai vainga o le matanga luenga o lo iei nei. Ia asau no ia Gisa I se sivaenga mo le tā polkalame. Ia whaftai lava mo le avanoa. E pei o le tūlanga mua lava. O lo o iei whase ao. O lo taunu mai foi. Nisi o mātua. O lo whapea. Ia o satelite ia o le a whaonga ia on. O le a avea ma avanoa. E mawhaia I e tamaiti a on. Ona lato mata fo inisi o porkalame. E mafua mai, o le mawhai e satelite, ona unai ese, ia upu foi, poni ata, e le tala whea ngai. Ia ai, o le foi la whaupunga whapea. E le o ngatasi, ma le tūlanga le iai. O lea lava ua uma ona iai le lisi o upu po o lisi foi o upenga o upenga ta whailangi I lunga o le internet. E mawhai ai el company o na taofi po le filter. E au mai le lisi mai le matanga luenga o Aoga. O upu umale ia ma websites po o URLs po o laupepa fo I lunga o le internet. E taofi la e le mawhai o na tuunga I lunga o le internet. Ia po o TV fo e whai ia o ngal whanau. Ia o lesi fo mea, o company ne lau te fōa I mai e satelite nei. O le pāanga lea a le universe o ta inga lang. O lea la tau te, o lesi lea la tau whesosoani I atunu. O le au mai o satelite. E whaaola ai I tono Aoga. O lisi foi la me tau ona whamanino. O le mawhai ona filter. Pe mawhai ona ave ese tūlanga ia mai te tono polkalame le Aoga. A o taimi foi nei. O le foi ngā luere malo. Male malo New Zealand. E whaatu se fausia se polkalame lea. E mawhai ai ona filter. Pe e mawhai ai ona tu ese mai. Ia awala o whaamatalanga se o whaamatalanga le sao. Ia ai mai se lava o ata e a foi e mawhai ona tilo I ta maiti. Ia o lesi foi lana whaupunga le e whasea mai e ma popole e leo whasea o popole o mātua. O le whapea mai. Ia o lea la, ia o ifo la ia mātua o lea a mawhai nei o tau whanau. Ona tilo I tūlanga ia. Ia ai o le tūlanga nā pe ona whamatala atu. E le mawhai ona whapea o le atu uai mata upu e te tono polkalame le ao.
o le satelite foi. E leo whapea o se ngaluenga te tele le malo le la whaatatu satelite tua i pei o aso ia. E le ai, nā o le porkalame lava ina ia olai interneti tonua onga, ia mawhai o na whaia onga pe a o le taimi ua tā puni atu ai foi, ma le te o tamaiti lea onga, e pei foi la o le soifua malolo ina, o tūlanga foi nā iai, e mawhai la e satelite, o na ola iso se mea, e mo i lava o le tatou cables, ia matatou mobiles, ia vaenga le atunu, e matua le ola i se ilungo satelite, wafo satelite ia le ilungo o le vani manima, ia o tūlanga la na, ai e le whapea fo ile le a mea o le ua sui o le ua finangalo le malo o le ato e whaanga solo se porkalame o ngaluenga te tele infrastructure. It's not a satellite infrastructure le mea le whai. Nga o le intervention ina ia mawhai una ola internet ia o ngā wal taimi nei sa alu na matua seising. Le ia ma se whale a onga la vai kasi o ola ile internet ia ola u tala atu le nei taimi na Afioga. Alo whaftai ni sa le o malamlama po ia i tu o le nofo pongi sa se o tato atu no. O le isi whaupunga nāngia, whapea o le ato e fo i tua se o tato atu no pea whao ngā ia internet i le satelite. Ia, mana tua foi. E tatau ana atoa ia awala o whesota inga. E le ngata o le cable, o landlines, o satelite. Awana sila fia fo i le tūlanga whaalnatura. E ono angi se a wha, e ono oso se tsunami, e ono motu ia le cable, ia ma pau u i lalo pau o lo wheta ia i pau o whesota inga. E pau leo le awala mwhaina na whaauaua i pe whesota inga, na o le satelite. O se whateita inga la tamai lava, o le maunga mūle na tupu nei tonga, ia o ina le na motusi o mai cables, ai pau leo le awala na mwhai e na whesota i atu nuu o larulangi a tonga, o le satelite, o lona winga, ele sa o le whaupunga o toi fo i tua se atu nuu. O teimin nei, so se atu nuu anga i luma, e tatauna a toa le lei awala o whesota inga, e la vea i mal satelite. Mo teimin nei, o lo ia tua ia le ase singa ale mtanga luenga wa onga, le vai aso nei sa vai, e a toa le vai aso o le mtanga luenga wa onga, fai le ase singa lea. O le ase singa lea, o lo sa ili, pe fia ni a onga wo uma o na whapipi i ala tau satelite, ma whaaola whaataitai, o le face tasinga o le whaamoemoe, whapipi, whaataitai, po ola, pe le ai. So soolo lea ma le lona lua, ua whaola ma ko ngeki uma i a mea tau sota inga o laptops, computers i to tonu a onga. O le face tree, o le o ina leo whai a onga, ina i a lava tapena mo le whaonga ina o satelite. E peifo i o le popolenga le e nei, mana tua foi, o nei uma fuafuanga, e whai ai to tonu o whale a onga, ma e o le au ngā leo whai a onga, la tau te tilo, ma mata i tū, o saunga le mūle whaunga aina o le satelite, e alo ma whanau. A whaifo i tū ua lea onga, ma loka whale a onga, lona winga, e le to i esta mai tite to e excessi me whainga luenga nei. Se i longa fo i to tatala lea onga lea so fō, o iei whai a onga, ma wheo ai, e wa ai ma tilo, a o whaunga aina e ta maiti, ia le satelite whai ia la tau mea onga. Pei tasina i tu o le pōlenga i mātua, ia ona whapea o le a whaina le silsila nei tamaite, o le ua saunua manino le Afioga i le tātou Pule Faatonu, i le whaamamaina o tātou satelite o le filtration, ia, e leo se mea fōle mea, le bea lawa o lewa na tātou ola mai ei ma soifua mai na ua whaonga ina ia awala whaanei ona pō e whai e sota inga mai o le tautonunga fōi o le ale ma whai ona nofo a il matanga luenga ia e me se whao mātua e ei fōi le tautonunga
e le mawhai fo i se matua lava e to otasi. O na tu se avanoa e sila ai pe matamata ai alo ma whakanau. E nei ata e le whaamamaina ia mo le soifua ma le lumana i manuia o na i tamaiti. Ia tasi le vaenga le o manu tu atu nei taimi a le nisa se toi sau no se si vaenga o le pa ua tu e te. Ia whaftai lava. O le si foi me e aho lava o na malama iai. E le whapea o satelite. Lau te whaia le whaamamaina o upu ma whaamatalanga ma atai lunga o le internet. E le peifo o le keipo. E le whapea o le keipo le whaia le mea lea. E le whapea fo o tawa se whaia le mea lea. E le ai. O polo kalame. Lea e whaonga e company o lo lato tuina le internet service providers o la toula ia lau te whaia por kalame ina ia whaamama ai le internet ai le whaapea o le satellite ia it's a medium lau te paua ina le internet ia peila on sa uno fo ila le Afioga Minsta le ala o lo whaila le ofisa wa o matulanga le e o ma le company le whaia la tau te tilo iai la tau te tilo le phase 1 whaola ia o leo o mana whai atu ia le Tali le Pule Faatonu i company lea na le ola vai whataitai a le whaola e le ai se ia malamalama le lei mātua i atu ngā lunga fo i lea o lo tu umai tu langa lea ia ai e le whapea la o le satellite e le anga e le ai i te tonu ai o le universe o ta inga le lololangi so se atu nuu lava e whina ngalo e ati iae i a teknolosi fōu i le lololangi pe ona iai nei e te tau ona iai o mai tu a inga teknolosi pe o le cable pe o towers po a le au whaasalau ma le au whai a telefoni ia ma satellite e peila wa foi ona whaamatala mua atu i le amatanga o le tatou whaamatalanga. Mai e le whaavaea la ia whaamatalanga foi la le whapea e le o mawhai ona whaamama po o filter. Le ai o le mawhai. Ai le whapea o se mea na le satellite e whai e le o se mea na le cable whai o le porkalame. Ai mai se lava ia le compania pe o internet service providers. Whaftai. Alo, masalo le ua tau no le au ngol wha moe. O le nganga mawalunga, ia momoli atu le whea au tāua le i alo ma whanau. Ai mai se lava o mātua, e na ia auane no whakopole, e auane atua wale o tau whina ngalo. O le lava iai mose mal au perofeta. La tau te tilo fia ma wawa ai ia fōlinga uma. E iai le tatonunga, ia ua no fofale ia satu ia maa so to fin ngalo o mau el nei vai ngole fiafi ia le winga moni o nei fatal noanga u fe nei ai le i fa mai ina so mataimi ia ele le fo le tu atu ia auto Afioga il au fasalla ia pe so to facility to te fia mal mai wa o lo to facility e tatala to fo le no e o to ese fa matalanga ta u i tu ina yo tato si o tato tu no o no fo tapta po e mai. Le mongolo o ke ngai tau na malama. O le tātou te tala noa i le fiena pa o tamaiti. Tamaiti mai le prima o ia wana nga i le fia. Ina ia malama atili wa nga ona peta wa ina o tamaiti. Ai le o ope o tamaiti uma po se vai o tamaiti. I mfenta mani no mai le tula. Ia sa le lava lava Afioga man to foi. O tamaiti le i totonu a tamaiti a Aoga o le prima level o tamaiti la o tulanga lua o nā tamaiti e tele na le a fia la tau whamainga o ni internet o la tau le songa sau umai lungo le TV e matamata umai eno whai a Aoga pe e paule i tūle popole iai o lunga i le senior levels o tamaiti e wa Aoga i kolisi ia ma le universite i o le ituna le avitele iei le polenga mai o pe o le whamamafa mai al polenga ona o le manato mātua o le atatala se avanoa e tilo i tamaiti i tūlanga le tarwhenga ia pe o le winga na o le taumwhai atu o le Afioga nei ia me se fō le taumwhai atu ia malulama se o tātou atu no
Mo se tu loat pela ofisi a faila o le vai na matutua. O a faila le la mausa la tua vanoa I le initaneti. O tonu la le aonga. A mai ana le aonga o ngole I le fa. A fa fela ta mai ti la ko laptops o la tu computer le fale. Faila ko accessinga e ui atu I le mea le o tala mai. E pa faina mea na. Ia. Leta o maren sau no atungi san merna pe le sau no lo fionga pa marla. Ia whawhatai lava. O le tūlanga na, e nā o le taimi lava le aonga e whaonga ai a satelite ia le whapipi I nei. A o le whale ia e alu alta mai titi. E whaonga lava ia whatever po le a lava le awala e mawailanga. E langa access le e mo I tono le aonga. Whainga whaonga le access na. E mawhai o na whaonga ina le access na I te tono le aonga. Wafo I le alu ai le wifi. A o le whale. E alu alta ngata ia e suela na ia access o le wifi e mawhai ai o na alu te tono por kalame le aonga. E le whaina access mai tono le aonga. E le mele whaonga le aonga. Wa ma whaina whai te tono le aonga. Access I tamai titi. E ma whai la tamai titi ona access ia sites la ia po pole e pe a whai o le whare e whaonga la le access le aonga. Le ai a foi lalu te whaiat. E na o le aonga ia whaonga i le access lea ona o le satelite lea alu ai le wifi. Ai alu e se mai loi le aonga i wa pele wifi. E alu alalta mai titia e su ele mea e whaatau ailanga ia data. E whaonga ai ia le wifi. Ia malesi fo I mea fia whama mawhat. Wa le valawa on tutupu mea ia. Pe au tausi la fia fo I whaamasinonga me whapenga. Wa le vanga maka kamaiki. Ia mai si fo I tūlanga pe o le atu ngalunga iei. Ai o le whatoa ele I tatala le por kalame lea. Foi le satellite. Ai wa le vana iei cases in court. O tamaiti o lātou wā data ia e whaonga. Ia mai si foi tangata mātutua. O le mawhai o na access le mea. Peila o le e pe o la utala noa atu. O le ngā lulua I nei la ia tātou le mālo tātou. Ma le mālo I New Zealand. I le whaingo se whaama mā tele lea. Mo le atunu atoa. A o le porkalame ia nei e satelite tamaiti. O la lava ua iai. Ia upu maata to inga me whapena. E whaama mā e se mai. Ma te tono le aonga. Whaonga inga porkalame e tono le aonga. E le whapea a mea o lea la a whato atupo me. Whato atupo nei le mea lea. Pe a tatala ia, pe a whai satelite ia. No fionga tau. Aftemela no fionga mista ne ofisilia tua. O le ifo se fina ngā whapea o le te tai o ni tua mai. I le company le o ave e malo le whaatino ngā satelite le mo e so tai ngā tua aonga. O no le company o le usui le ingo le temin le. Al company sa ngā lua e mani vanga whaako whai o tū le mano. I le temi o le whaatosina. O na ofisilia o fionga le mista. O le ala sau sila ie. E sa o le fina ngā lo pe o le ua wha o i se conflict of interest po i lea mai le teimi o le campaign a ngai le teimi o le ua iei o le ua ave iei le ngā duenga. Ia le i fo isi company e mwhaina ngā tō whaatinoa le ua ngangani tono ao. O a manu le ua maua lea manu e fsile tue le ua fionga le minsta. Whaftai e mo whafsili. Mānei o maula wanoa. Ai pe le tau e se fsili ma le winga o tatou whaamue mua le ia fias. Ia le lau tali atu ia langa o te whaaloalo lau fionga. Manatua foi. O lau whaalongo I le tala le Minisita o na tonu lava le fsili lea. Na mafua na whaonga le company lea. O na o la tau ia. O leu e iei ia satelite o la tau lima temi lea. Wa se manu e whaonga se si company esi. Lona winga e ono tuai, e ono halu le taimi o whaatali, ia peitai o la wali ia, o lea lava o iei mea nana o atu I lunga, ko ngeki, whaamama o solo manea. Alo fionga le pista. Mataupu le access of Aoga. Eu Itaúha ia mutino lava e afia I lātou kolisi. I le ono a whai nai le tūlanga fo I lea o tūlāwhonga fo ia kolisi. I le whaanga ingo o telefoni, smartphone o tonga le campus. Wa me mutinoa o le telo whanau taimene. Ia au leo vaengo le mwhen accessa. Ia mutinoa lava ia I tūlāwhonga I tūnga.
Ele ono tilo ele mtanga wenga natura. Ono suia natura phone mfain se tala le avanoa. Eu atu fa na mola tu ma telefone. Ai se te fa tu ngai na fa ngai telefone. Eso fiso nos. Ia e pule lava le aonga la tau ia mala tu la fono. E ala foi ona fai tu la fono kolisi ia po university. Ona o lo ia fa fitau. O te ilo foi ole mena ia la ona fai ia tu la fono ia. Ona ole puipuinga lava. Ona ia pui malu pe ia fa na ia fa nga tau telefoni. Mole whainga o mea, o ngā wala taimini nei, tele tamaiti o atua whai mātua, le mga o miala o smartphone, e whai e o mea ong. Ia ao le tau o smartphone, le tau ngofie, ao le ala le loto o le tina amal tama. Ia pei whai ata itai, tate nau lava, whaakau mai pole al kongka, au mai pea i ke fongi le whai e mea o ngā asi o whangau. Ao le mea ia, e tu o tu lava, wha maa ongi o kamagiki. Ia whaonga ua o le telefongi, o se mea whainga luenga silinga lelei. I le suenga, o mea tawa onga. Ia sue ala ia whaonga kakau telefongi. Awa o le whiaunga ale tamomoli ale University o Tainga Laulang, ia kungu o malawa. Ia awai, ia alo mawhangau. I le whaonga ingo le internet, o ngā ele ai se maka upo kaua o ngā leo iei kukongu. O le mefo ngā leo ngā iei, ia whaasopolia, whesota inga I tono atungu umalama. Wai iei sia kungu, kai pewha kako, gofu le lei o le coverage i ngei a, ko kiki a iwa se furu walu pasengi. Al whawhika ulia, e kuai a le alwe le internet. O ngai ese ia tūlanga iai, ia uisingu e maulalalo, e whainga kā ai le access I le internet. Ai, o tūlanga na, a whai kolisi ia la kukula fonga, o le pui maru. Ai, ia kuulava le wha maongi o kamaikiki. Malo ngā rofa i o ngā mākua le wha kawangi ke le fonga kaunka. A o se mea le lei kele. E le kakau lava o ngā whasa inga ka mai ki wha o ngā ingo ke le fonga. E kakau o lako, a ia o ina la ke I lo kūlanga ngā, e le o lava le a o ina o tamaiti. Fo ila lea I lato, I le ao ngā o ke le fongi, maku ai ngā awala e mawhai o ngā lako, wha o ngā tatau ai. Le tau whalongo atu I le porokalame, le tei tutusa lava mara porokalame, fo ila sa I le school net. Isa fa mo o amen na por kalame o fa o na por kalame fu o e pe foli na tu sa ia por kalame no satellite ma e ia vai na fu e pa pui e fa mama I website ele o tiro ia e fa ma sia na por kalame e la vol vai por kalame fu Alo whaftai se usosone atoe le vaenga mo le sili le na sau no atoe le whionga angisa. I le whatoa o mai au telefoni Samoa, o le mena sa fai, wha uma telefoni. A leo tātou tiutiu, sa unua masailoa, e se wha mai po se ni lockdown si a tātou. Paula leo le awala leo whai e na wha awawa o ngata maiti. O le into tiu se telefoni, mai lau tiutilo. O se atunu e slaki I tua la tau tamao aina. E a wha apea tau te tu maua tātou kauta lea, e mantua fo tātou e o ai le sisi fo lungo le ie, e musu ai whaalia li le vai le a maari o le pae le vai le matamata. Ai, e ngalo ia tātou, o le a ngai luma le o le luma nai manuia, mai o tele o tangata le, o mai nei au towa mai a piskoa, ma tangata e mai fafu. E o mai o tangata ma koe polo o fesa umana o onga ma whao ngā telefoni taimi o lato a onga I taimi talavou. Au tātou, o le whai astu ai le titi ona e tau whaasasa e tātou, ona tau te popole e mea lea, but ia, o lau whamtalanga ma tau lia, e lua ai tu o tu pesiliva. Ai, e li lifa o tātou ma whau, le positive side, o le mea le lei e telefoni mo tātou, o le fisili le school internet, o school net lei ai, wa lewa e le toi whaunga ina.
O le ala fo i leo le tau mawhai e whaaso o satellite. Ona e whai ngofiena access umai a onga pe fo nsau nongisa. O nisi a onga wo i uanga malepe na vaenga. E le i au wa i ese mea ona ese locations. E le ia le reception si vaenga ese o tatou tanu. Pe o se tali atu le lo fiong. Le lo fiong ala tafsile lo vaenga pa mo le lava. O le vaenga mo pa yo le se tōna mo lo a me ke pōle mo te tai le tuangai. Ke o le a whaafewhia o na moami toa i whai a o ngai whaongaina le whanau o o ka whaatino tūlanga lea. Ma la vaenga longa lua pia mala mai. Po tūlanga le internet na whaongaina e whanau e le mawhai o na sa i le sites pe o YouTube sin tūlanga pēnā. Na o se na le websites na wa mo tau mea o ngā whanau o la whena access e whanau a o. Ia, mō lau whafsili sa o le. O le nganga tonu lava na. O le ala fu i leo tau mwhai e whaamama. Ina i manatua fu i leo teimi uma e mwhaina e le se lau pasene e o ai a tātou mātua e teimi te tule moe e loke a tamai te telefoni te o tau i fo se mea na o lona winga. E pau ale au ala e fo i e whaafitau o le tua whaamama le lei o le makua e filter le ia o ane i eini upu mani vaenga e access e tamaiti. Ia e selta au o lo finangalo mana e fo i whaatupu manatu. Ia wale anga i lumo o le polkalame ma mtanga luenga. Whaafitai. Pambalalo ke ma Pule Faatonu ina esa mua a umalola uma tapele the wifi the pena esa mua lo ko o ai responsible for paying na fa uma ina I awan I pa awai ese time I a wala le ina responsibility de Ia whawhitai e whaiasi whete ina inga o la utala sa whai malfesilia. E ola le wifi I whale aonga. A o le winga o la utala. A o I le whaonga I telefoni tamaiti. A o ese lola ma le whale aonga. O lai o la le wifi e tūna whale aonga. A e alu ese lo tamaititi. E le o tō iei sona avanoa e whaonga I le wifi e le aonga. Nā leo ia e whaatau po langa data po le ale tūlanga ia mawhai ai o na ia whaonga ina le telefoni I whafo atu o le whale aonga. O le winganga la utala sa whai. A le wifi ia e mawhai on tape e mawhai fo o na tua ia e ola le wifi la tō ia. A e le mawhai ia la o na whaonga e tamaiti pe ao ese ma le whale aonga. E le whapea o le wifi le whale aonga. Ngā role aru le whale ma whaonga ia le ai. E ia papui o le mama o le alu tua o le wifi. Pela fo mo le whate inga o le ififi ia. A wale so o ma le ofisa o aonga. Laela ia satellite le ofisa o aonga sa whapia le ofisa. E mawhaila o na iaise e mawhaila e satellite lea. O na iaise receiver e tuu I o le aonga. Ia mawhaia e whale aonga o na whaonga mai le wifi. Ai ale whaila sa meana, e le aila e le mawhai. E umana e sawa vali mai I le ofisa wa aonga. E whaonga le wifi, pe a whai e ave e se alato password, po se alato upurlilo. E mawhai o na whaonga ai. A uma, ai koe o whoila le whale aonga. E ngakai e le whape whoila le, a meo le asala lawa tūlawa, e le ia le point, le vaenga, e tā ofia I no na. Ia o nā lole o tamaiti le whale, suela na awale mawhai ai o na whaonga le internet. Po le whaatau le data ia po le whaonga se wifi pe whapea. E iai lana le lato wifi e le lato ainga le whale. Kasi sipa mo le ibu ko ngela pionga niska. A whai o le tau no ngisa e ngata I whale a o man whaonga I le tamiti le malusi le o le wifi. Ia e pe o le tau wawa ia to le au tū o le sosani ma po karamel manu. Ia maua e tamaiti a manoa e whaonga ai le malusi le. E whai e nato suesu e ngamita o pēa o le whale. A le mātou nā le whale a o ngā le whaonga. E na o le whale a onga. E le whapea fo I le pēa no whai atu. A whapea o le potu ne o le whale a onga. Le wifi na o I lawa me whai o na o lai. O le fuafuanga foi. Ia whaonga e tamaiti taime o le whai ia le a onga. A wā o taime nei le asisinga foi sa walu. Ko fu ma whale a onga ma TV.
Ia na opol kalame TV la ya luai se gangai la kolisi la ia wifi ma sim card ia au mai foi le mai company telefoni e mawhai ona whātau ngofi e tau o le internet a ngā ruenga foi le e le whapea ngā le mālo e ngā lulue whaatasi ma kampani tato company telefoni o tato ISPs Wai le whapea o le a whaapu mo ai I totono whale a onga. Pea on sau noa mai tō tele outou. E ota mai ti le whale. Whawhenga whaonga. Ia peila wana o le tūlanga na. Lea fo ilai a apa mai ai. Fo I tatou company telefoni. Ma au mai sim e mai fua sim card I tamaiti. Ia mai kaungo fia fo I sim card nga. Ia ona o le winga la. A uma lo le a onga. Ona o le whale. A o le la tau sim card. E mawhaina o la tau top up pe ka la pe fia le teita e whaonga ai. E whai e la tau suenga I le whale. Ai pe ana o whai atu mua. O le whamaoni al tamaititi ia. I le whainga o anga mea onga. A wai, wo umala so te whearua I male ako ke le fia o kusi a onga ke whearua I ma oe. Na e tau te sila fia. E a lau tau tu si a onga e whai tau e whai e tau mea onga. A wasonge, ia al pau lea. The whole library pe fia se lau wafe library lau lang. Leita tonu I. Ai, ia malamalama le tamaititi. Ia lofo le tamaititi lona matua. I le whaatauinga o le telefoni tangota. Ma ia whaamaoni. O le upu silisili lawana. O le whaamaoni e whaonga le telefoni. I le mea te tau. Ona whaona ai, whaamani mole. O le direction e wanga I e tatou a tatou a o. E kūlei ia mea ia o internet. A wale o ina o le whanau. That's right. E tene ala manga o le tūle nā hoi le whaitestinga tāia. A wana whai o le ala tātou whaamarusia tamaiti e whaamasangi I le internet. E ia la le kaini hoi le o tamaiti sites ni. Pei to tono le aonga, pei whafo le aonga. E o tamaiti sites ia wa le ua o tūlei, le ua encourage. Whawhiri tūlanga nai, tūlanga te wa o onga. A wa rea la a I tamaiti I le o tūlei mai a onga. Ia te tamaiti a inga, te tūlei. Ia maho ai a saitia. Wa le no wharinga tau kia tamaiti o tamaiti o lai, titi o lai. Sui vale na maho wha. E se pōrenga I le tūna. Ia, sao le lava lau Afioga. E te le alpo pōlenga, pe fo le tūna le na whai atua e fia whaamawha le tūle lei. E positive side. Ina ia a vea mai tū e taula mua o na whaotofia I tamaiti mo le sailingo mea onga. Pat mo le taimi o le whea ngai tamaiti ma whai a onga. O la tau ia o istangata ia sili na wsosoani. E monitoa ma wawa aile lei. O whaongata tau e tamaiti ia me whainga luenga nei mo le tapenana o la toa onga. Ia ele ngatai lea, a whaifo ia o mai whale. O se silia tiu te tāua o mātua. Ina ia mawhai o na ngā lulue whaatasi. Mo le tapenaina o alo ma whanau mo le lumana e manuia. E sao le lawa lau concern. E whapena lawa fo ile winga o le soifuanga le tau te holai nei. Tau te whiua e tau te whape e tau te o na o le lei. Tau te whaasisi latu ma le whaanono a teli. E iei fo ia le anga. O lona winga. O le tū silin tāua mo tātou. O le pui e ave le mea silin na tāua. Ma ave le whaamamafa le tū le lei. Ta tia ia le tū le anga ia mai tū le lei. Ia o mea nā ia le pui ngā tangata lawa ia pe fo na whaamamafa atu le Afioga I le tamaita I nei. Tō anga whai mea on. Wha o ngāta tau le taimi. Ia mā lofa I mātua. A wā olu oe lawa no mana I nā tamaiti a on. A whera e ono a mataro I ai ona lei a tōme o mai internet te wha o ngai tamaiti tono le ao. Wa ngai mana o mia le pai o filters na mena. Ia. A whera e lei a tōme. Ia. E leo mauti no stem. Pauna mea leo ngā lulue ia le mtanga luenga o ngai ana faces ia e tolu. Face mua, wha pipii, ma wha taitai po ola. Face lona lua, ko ngeki la whailo ola, ko ngeki loa ia I paenga umalau mau I tono lea onga. Lona tolu, train whai a onga.
a whai a onga ia monitor le lei, ma mo whai a onga na lātou tilu ia matangai e le ngate masini, ta maiti a onga mpolkalami. A umalo wa seki umalo le mea, whaora ro. Na si o toi whaopoko tulawa. E le mawhai o na laa I luma se ta mao a ingo se atunu. Pe a whai o le ata o fiofia I lava ia alo ma whanau. E oana I o atu I lesi level. Lesi malosi anga. Lo lato malamalama. I le whaonga ingo le internet. E le ngata I mea onga e matatua e foi. Pe o le taimine, wa tele tamaiti la iti isi atunu. Wala tau whauinga apps. Wala tau whauinga I e polkalame. E whai ai whiwhaata wa inga. I lunga o le internet. Ia maalua e lunga le tamau a inga. A whai ala tau te tutu mau le mea le. Ka awhi mea ngā langa e a mama. Ia e le mawhai ona laa I lunga Samoa. I se tūlanga e whaalele ia tile I lona tamau a inga. Ia wā tamaiti le tamaiti a onga ngei. Ia o le silima tausanga. Ia la uwhai ngā lue. La e po uwhai a onga foi. Po ua iai foi nisi a wanoa e o atu iai. Whaftai lava. Tau whianga nisa whamanua. Tau whafuafuare roto hoi leo mai kere kako kupe wa invest in meo le land cable, surface cable. Le te sauna mai, te kere dark spots hoi ngai le atunu. Kere whai ngā le satellite and whai ngā tanga whuilena ngā abi e le coverage. O le kei mina ngai. O le are pasenge hoi ngai le atunu o le whai ngā kawa e le cable. A le are pasenge le whai ngā kawa e le satellite le mana o mia. O le taimi nei e pauala o tala e whapanino atu. O le coverage po o le whaasopolia. O le atunu atoa I whesota inga. I wasfulwal pasene. Ai o lo ia vaenga. E le mawhai o na o ia le cable. I le tūlanga, I le taimi nei. Tele au tatou cable. Lai whaonga I whesota inga e ali whafo. E vavea ia e whesota inga. E oso I fiki oso I Amerika. Koe fo I maila ia. Mon whesota inga. Whailau I meli I le. O le whailau I meli avela Afioga Minsta. E le whape umalola I meli e tangolosed. Ngā oso lole le computer. Al Minsta e le ai. E ta milo e ai o whato a fo I mai lea. Ia le fo I la e whai e pono keki fo I la lea. Ina ia mawhai ona tupu le mea na. Ina atiri ai le taunga o fio le internet. Ai I le tūranga nei o pasene o le cable. O lai tu whatasi umalava. O lea e whai nei le matou survey. E te tiro ai tūranga i au tele mana. What's a numela? Ai whale tonu. Ai ona sai mai. Se I umon whai le survey a matou. Ia ona whalau I roa fo I lau tūranga le. Pe fia pasenge ai fia le. O te tau ngā ngā minsta. Ngā ranga mau e waenga le ua mau ngei kongara. O hona tūwa me tau satellite. O rona winga nā le waenga le cable e lea ia te awa mua wa le wasa whaapenga pi. A leanga awe I wha mua mua le waenga le iei cables. O I satellites. Rona winga nā awe I le waenga le o I cables e lea ia se wha moe moe. E moe la tos kongara ke onga o lea e le o alu le. I le satellite. Onga tele hui la task spots e mai. E se vea. O le porkalame lea. O lawa umanga iai satellite il kampangi lea. Lewa iai sakelike. O te lei ai a fo ia. Ala menga le pita le kariela pita whaunga. O le mata upuna. O le matanga ruenga o whisota ina. Ai le o le matanga ruenga o Pule Faatonu e whai ma le matanga ruenga le aonga e whai e lo fisiti. O le matanga ruenga o whisota ina e whai e lo fisiti ngā wha mole pio. Whawhetai.